Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün avgustun 16'sı Cuma günü. Biz sizlerge Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmeye hazırmız. Donbass'ta kergenleşuf Arbi Alexander Popko ile olması hakkında haber geldi. Alexander 74. İstihbarat batalyonunda hizmet etti. Bunu ştabında da tasdikladılar. Koruyucu Arbi vazife becergende elak oldu. Yarı geceden başlap cenkeverler 3 kere tınçlık rejimini bozdu. En büyük provokatsiyalar Lebedinske ve Vadyanı civarlarında oldu. Büyük kalibrli işgalciler işke kırsetmedi. Granata topuları ve atıcılık silahlarından ateş açtılar, dep haber etti Ukrayna Müdafaa Nazirligi. Edem Bekirov'un işi boyunca mahkemeye oturuşu başka kunge avuşturuldu. Şiddetli bel ağrısından Mobius Kırım Yukarı Mahkemesi'nin oturuşunda iştirak edip olamadı. Bu haqda ombudsman Lyudmila Denisova o'zining Facebook sayfasında haber etti. Yaramay sağlık vaziyeti sebebinden Edem Bekirov adliyecisiyle de kuruşup olamadı. Lyudmila Denisova qayd etkenine göre o böyle aldaq mescidden Krasnoperikopsk'ta geçecek mahkemege yolunu çidamaz. Ombudsman halkara topluluqni Edem Bekirovga yardım etmege çağıra. Edem Bekirov 2018 senesi dekabr ayında tutuldu. Onu silah saklamasında qabatlaylar. Kırım Tatar faali birinci grupa sakatı bir ayağı kesilgen ve şeker hastalığı var. Siyasi Mobius Volodymyr Balukh Jele şekilde Tver vilayeti koloniyasından Moskvaga etap etildi. Bu haqda Kırım Hukuk Himoya grupasında onun kız kardeşi Nadezhda haber etti. Balukh'un adliyecisi Olga Dinze qayd etkenine göre Balukh Moskva sizollarından birine etap etildi. O qaysı sizo olğanı da belli değil. Bu ya da Lefortova ya da Butyrka başka bir malumat berilmedi. Bunu sabah kız kardeşinden eşittim çünkü onun mektubu keri qaytып kelgen. Koloniya memuriyeti onu gerçekten de etap etkenlerini tasdikladı, dedi hukuk korçalayıcı. Kreml nezaretindeki Kırım Mahkemesi Ukrayna faali Volodymyr Balukh'ni 4 yıl 11 ayga mahkum etti. Rusya FSB xadimleri onu 2016 senesi dekabrinin 8'inde tehkif etti. Onu kanunsuz silah saklamasında qabatladılar. Hukuk korçalayıcılarının bildirgenine göre o Ukrayna tarafdarlığı için represiyalar kurbanı oldu. Parlamentte veteranlarının aklarından artık ayrı komitet olmayacak. Bunun mahsus komissiya ve içtimai siyaset meselelerinden komitet uğraşacak. Böyle karar hazırlık grupasının oturuşu vaktinde alındı. Umumen yukarı rada komitetlerinin sayısı 27'den 23'e kadar kıskartıldı. Ama onların vazifeleri genişletecek. İnformasyon siyasetinin humanitar siyaseti komiteti uğraşacak. Onların vazifelerinde Евроинтеграция ve işgal etilgen topraklarga yayınlav da koşulacak. Tamam bu kararlar için deputatlar gelecek oturuşuvda rey verecekler. Ayrı bir şahıs için komitet yaratıp koyulgan vazifelerni becirmek yanlış bir adet. Yanaşımımızı değiştirmeye karar aldık. Esas inkişaf edilecek yönelişlerge daha çok dikkat ayırmaya başladık. Eksiksiz komitetlerimiz olsun, işlerinde de bir neticeler olsun dedik. Информацион тәшвиқатының parlaq bir mesele Rusiyanın TASS agentligi sözde Kırım Futbol Birliği'nin prezidenti Yuriy Vitogaga esaslanıp İran'ın Yengil Atletikadan toplum takımı işgal etilgen Kırım'da toplaşıp geçireceğini haber etti. Ukrayna Dış İşler Nazirligi izatlaf için İran elçiligine müracaat etti. Anda İran sporçularının işgal etilgen Kırım'da hazırlıkları planlaştırılmağını bildirdiler. İran tarafı Ukrayna toprak bütünlüğüne saygısını gösterdi. Dış İşler Nazirligi ve İran'da Ukrayna elçiligi bu malumatını teşkirip tafsilatlıca talil edecek.
Одессада Русия тәшвиқатынен күрешті яны янашма тапылды. Анда Кремль тәшвиқатындан ашаламая побылежек ичтимai квест тәшкілі олынды. Башта иштиракчы Украина ақында Русия хабарларына бақа. Bundan соң медиа саватлықтан мастер-класс кече фильм сейреті ве фейк хабарны насыл етіп белгелемек мүмкін олғанына огрене. Мақсат Русия тарафындан тарқалған Украина ақында яланларына көстермек. Вы здесь видите музей пропаганды. Бу тәшвиқат музейі бірінші одада инсанлары Русия хабарларына сейреті. Более етіп иштиракчылар сынавдан кече. Bundan соң оларның қанында юқум севиясыны өлчейміз. Екінші одада тедавилев кече. Украина иқтисадияты инкишаф еті бұақта Bloomberg агентлігі хабар етмекте. Нешриятның мәліматына көре Украинада умуми ички мақсулаты кечкен сенеге баққанда 4.6 фаизға артты. Агентлік язғанына көре бұ юксек көстіргіч. Киев үшін НСС да иқтисадият инкишаф етмесіні илерлетмек. Бұның үшін мұйым олған факторлар алчақ инфляция севиясы ве ачық малия саясеті. Экспертлердің фикріне көре бұ меселелерінің президент Володимир Зеленский чезмек керек. Танктан атышлар ве арекет еткен нишанларға атув. Арби машиналарының экипажлары ичунды мергенлік ве марифет идманлары. Более вазифелеріні Украина арбийлері Донецк вилаятында кечкен танк талимлерінде бежерді. Маниалы йолақларының кечеві экипажларының дайма гузель формада олмасы үшін файдалы олacak. Более алда керек олғанда танкчылар қысқа заман ішінде арби арқадашларына ярдымға келе білежек. Кыргызстанның сабық президенті Алмазбек Атамбаев аписте қалажақ. Более қарарны Бишкек махкемесі чықарды. Алмазбек Атамбаев 2011 сенесінде, 2017 сенесіне қадар Кыргызстан президенті вазифесінде болынды. 2019 сенесі июль айының сонында парламент оның тимемезлігіні ләғу етті. Атамбаевны тәртіпсізліклер тешкілетілмесі, қанунсыз сила тарқалмасы тақиқатқа кедер етув. Әсерлеріні алув, ольдыру ве суйқаст етуді қабатлайлар. Августның едесінде құқорчалайжылар оның барғаныны уджумнен олacak алды. Тәртіпсізліклер вақтында 45 инсан яраланды, бір арбиелі ақылды, да 6-сы арби хізметчіні Атамбаевның тарафдарлары әсір алды. Сабық президентінің озу екінші күні тәслим олынды. Франкистанлы Спайдермен Гонконгта ән юксек бинаның төпесінде менді. Алан Робер 62 метр юксеклігінде бинаға ресім асмақ үшін көтерілді. Ресімді Қытай ве Гонконг байрақлары алтында әсе қол тұтушығы тасверлене. Более етіп, Робер ерлі кемиятны инсанларының фикрінің назарға алып, наразыжыларнен бір анлашмаға келмеге чағара. Гонконгта 2 айдан берлен наразылықлар кече. Себебі экстрадиция ақында канун. Бу канун ерлі жинайетчілерінің ве ұқуқ бұзуйжыларыны Қытайға теслим етмеге ел бере. Күтлеви наразылықлар себебінден канун лейхасының бақылмасы тоқтатылса да, толысынен ләғу етілмеді. Инсанлар акимиет истифа етмесіні талап еті. Үрметлі серджелер бұда қақаға бұсонки хабарамысы да чоқ хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұзыңызге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенде.